Kasongo ye Mombali nanga Kasongo mbona wewo Songa libala Sanibonani babukeli kusaseyilo i-champion lele siyaphinda siyahlangana futhi kuyo imafiki ngawo amanyala kuba yilelo dlanzana ke liba nesibindi sokuzovela ngaphambili nawalo amanyala kwazise nawe phela ungaba naso isibindi sokuthi uzovela nawakho amanyala ngwaphela kuyimvela kancane ukuthi umuntu akhule kube uholokoqo lwentshebe noma uholokoqo lwebele engakaza benamanyala bayabhala abantu basenekela indaba zabo njengoba zinjalo sibese-ke nathi sesiyanenekela zona zinjalo namhlanje ke Nkosi yami senekelwa hayibo mangingachithi isikhathi manginenekela udaba ukuthi luyisima kanjani nizwele lona mathupha luyisima kanje kula namhlanje sanibonani emafiki ngihlala nomfazi wami nomntanami ona 2 years uhlakaniphila kuhlakanipha ngathi kubuyo kwesibili la emhlabeni indlela ekuhlakaniphe ngayo kunemibuzo eqatha nje uzwa ukuthi yabona ke le mibuzo yazi umntwana wangibuza ukuthi baba mangingamithi ungathini ngithawo ngingahleka athi uhlekiswa yini ngithi ukuthi umithi kanti yini ukumitha athi ukuthi ngibe nomntwana la esiswini kumina awu thuka ngafa ngithawu bengingazi ke mina umntwana ufunana esiswini ungene kanjani esiswini athi ufakwa oyindoda ngetotolozi awu ngathi hayi ngeke mntanami ayikho leyo nto leyo umntwana uthengwe ebhanoyini athi hayi mina zange ngithengwe ebhanoyini ngaphuma la kuwe etotolozini ngangena kuma ngabe sengakhula esiswini wabe swangikhipha ke ngabalana awu ngavene ngathula ngangazi ukuthi ngizothini ngathamba odlala wahamba odlala hayi yabona abantwana bama 2000 bamoshe kakhulu angazi mina noma angazi ukuthi yini benza ukuthi babe njeni angikho ke lapho ngizihlalela naye ke undodakazi lo wami ona 2 naye umfazi wami sihleli kahle nje sinomfazi wami ngiyasebenza nawe uyasebenza then ngingumuntu mina offer ngama Saturdays and Sundays then yena offer ngama Fridays and Saturdays so kuumuntu oyithandayo massage ay uyazifela ngemassage lwasisi uyazifela ngemassage nje ngithi mangi off sithando sami ngicela ungimassage ngithi hawu sithando sami oil awukho abe iperson yakhe keep oil athi nangu hawu madoda lo muntu ngiyommassage ke ngimmassage ngize ngimgeze nezinyawo ngimuncinqakala lengimuncinqakala nezithende lezi angasahleki kanje kodwa ke siyathandana ke sinomuntu wami leyo nto ngiyayithanda ukuthi ahlale ejabulile ngoba engajajuliswa umina uyojajuliswa ubani bawumjabulisa abanye umuntu othandayo ukuya kule ndawo zokumassage kumaspa kanjena njalo nje almost every weekend mengabe off uyakhona lapha espa bafike bamenze ke lemgilingwane yakhona mina ke izinto engingazijwayeleke lezo ngathi ngi-off ngelinye ilanga ngathi mange ngiyobheka nje ngiphelezele yena ukuthi ngiyobhodobhodozwa mina le nto ngiyibone yenziwa amantombazana ngiyasho ngithi ibe zimpotoza kamnandi izandla zamantombazana lo muntu hayi ngithi khawuthi ngikuphelezele isithando sami angabi nankinga hayi nangempela ka isifike singene kulelo room ngibe ngisho ukuthi ayindoda yakhe ngihamba naye to akho inkinga ngingangena nje zilong zahlala ngibe quiet hayi ngingene nangempela imangingena hayi yafika lala empedeni alaliswe nje alaliswe nje umunye usisi empedeni khulula sale ngeG-string laliswe empedeni bese yaphuma ke lo sisi bese ngingena ke indoda isigora sendoda lana singena sesiphethe oil nezinto zakhona awungimangale ke manje le ndoda ibifika imthela ngo-oil iqale ke manje inhliziyo ibitoze ke manje ukuthi kwenzakalani kanti akazumassage olwasisi hayi le ndoda ibimphixa ngo-oil ayimngene ngemassage imqalela ezinyaweni massage ikhuphuke naye ngezitho ikhuphuke naye yofika emathangeni ngabona ukuthi ayiyabona manje
Yabila-ke inhliziyo-ke manje, yabila-ke inhliziyo-ke manje. Hhayi, awumbamba amaqhezu lawo ezibunu, hhayi avele yabila kakhulu. Uyazibamba izibunu, uyazitha, udlala ngazo, uyazipotopotoza, heyi wena. Ifoni sengivane ngayithi nje chifa ngayibeka lapha, sengibukele le nto eyenzakalayo. Sengathi ngavele ngimjubelele umuntu ngithi yeka le nto yenza asambe wena. Engathi mangiyamezele siyoyikhuluma endlini ukuthi angiyithandi le nto mayiphele. Hhayi ampotopotoza, hhayi khuphuke naye eze la emqolo, hhayi emahlomba amdlalise la emadlebeni. Ngithi ha phela ngiyakwazi ukudlaliswa emadlebeni ukuthi kunjani. Ngiyakwazi ukuthi kunjani manje mase idlaliswa yenye indoda. Ezwa kamnandi ziswa yenye indoda. Bitoza inhliziyo, bitoza idzaba liyafutha lithi. Hayi ngithule ngithi wayibuye le ndoda, ibuye ihlale phansi bese imdonsa izinyawo lezi, imdonsa imfake la kuyo ukuthi makagxabalazele umzimba lo wayo. Indlela yamdonsa ngayo yamdonsa impahla le yamkami yazohlala phezu kwempahla le yakhe. Wabe selokhu edlalisa amaqhezu lokhu wavule washaya wabhanse wathi awu ngahlanya kakhulu ngasukuma ngama ngezinyawo. Hayi nginakanga le ndoda yenza umsebenzi wayo, ifaka ama-earphone. Yamdlala ukuthi kusuke yambamba yamkhuphula, mayimkhuphula imkhombile impahla enkulu kamama, imkhombile uloku emelule emthi guqu. Hayi ngasukuma ngabe ngayithinta le ndoda ekhipha iyefoni ngithi ndoda sekwanele. Nganyayisa umama ngithi sekwanele vuka ugqoka. Hayi baba akaqedwa kusanesikhathi phela le nto izothatha 1 hour. Ngithukuma ugqoke ngindoda ngicela gqoka umkami. Cela gqoka umkami phelile manje. Hayi-ke wabona kumfazi ukuthi hayi ngishintshile-ke manje, hayi wasukuma wagqoka nangempela wahamba. Hayi sikhuluma la endleleni sa-requesta sagoduka masifika endlini ngithi uyabona-ke le ngiyibone namhlanje bengiqala ngigcina futhi ukuyibona, awuphindi uyalaphayana. Ngiyazi ngoba into oyithandayo uzantshontsha uye kodwa ngakubhaqa kuphelile. Ngakubhaqa nje kuphelile. Uyangizwa ukuthi ngithini? Athi yebo baba, hayi kodwa baba hayi phela kulwa muntu. Ngithi hey akho ndoda ezaloku ibamba izibunu zomkami, akho ndoda ezaloku ibamba amathango omkami. Angeke ngivumele leyo nto. Uzizwa kanjani ubanjwe yenye indoda? Uthanda ukuloku yobanjwa amadoda laphaya? Hayi abese sexolisa-ke. Ngathi hawu kanti madoda sivumela amanyala nje, angeke ngiphinde. Ngiyabonga.